Hello everybody on Isano TV. Show everybody who inside in Rwanda alongside and the other who are in different continent of the world. Twizere ko mumeze neza cyane mu biganiro tuba twabateguriye amakuru agiye atandukanye, amakuru y'imyidagaduro, amakuru y'imikino ndetse n'andi aba avugwa ku mbuga nkoranyambaga zirimo Instagram, zirimo YouTube n'izindi zigiye zitandukanye, amakuru abacaracara mu Rwanda ndetse no hirya no hino ku isi. Twizere ko mumeze neza cyane. Muri Uganda abantu 8 barimo n'umunyarwanda baguye mu mpanuka ya Jaguar. Ni kuri iki cyumweru tariki ya mbere 2024 mu gihugu cya Uganda ahitwa i Masaka Bugonzi, aho habereye impanuka ikomeye cyane y'imodoka ya Jaguar yaguyemo abantu 8 barimo n'umunyarwanda, abandi 30 barakomereka bikomeye cyane. Amakuru yatangajwe na polisi yo muri Uganda avuga ko mu bantu baguye muri iyi mpanuka harimo n'umunyarwanda witwa Akariza Aline w'imyaka 28 utuye mu karere ka Rwamagana, umurenge wa Fumbwe muri santere ya Nyagasambu. Iyi mpanuka ngo yaturutse ku muvuduko mwinshi wa bisi ya Jaguar yavaga i Kampala yerekeza Kigali mu Rwanda, aho yagonganye n'ikamyo yo mu bwoko bwa Fuso. Abandi bamenyekanye baguye muri iyi mpanuka n'uwitwa Moses Awinye, Musa Munyanda, Steven Kayinamura, Edwin Tushabomwe, Akariza Theopiste, Amaria Everine na Tukunda na Achem. Nk'uko byatangajwe na Sam Musoke wabonye iyi mpanuka, avuga ko bisi yibaranguye inshuro nyinshi cyane maze igwa mu kabande. Ati bisi yibaranguye inshuro nyinshi cyane kuva mu muhanda igwa mu kabande, ndetse wabonaga yuko yari impanuka ikomeye cyane. Benshi bavugaga yuko nta nuri burokoke, ariko abarokotse babajyanye kwa muganga kubitaho dore yuko yari impanuka ikomeye cyane. Umuvugizi wa polisi Twaha Kasirye yavuze ko iyi mpanuka yatewe n'umuvuduko ukabije no kuba abashoferi bombi batabonaga neza imbere yabo kubera ko hari umwijima, kandi agace bari barimo gakunda kugwamo ibihu byinshi cyane. Uyu muyobozi yavuze ko bagira inama abatwara ibinyabiziga kwirinda kugendera ku muvuduko ukabije, kuko ushobora gushyira ubuzima bw'abagenzi mu kaga. Imihanda ya Uganda ikunze kugaragaramo umuvuduko ukabije w'ibinyabiziga igira uruhare mu kongera umubare w'impanuka zihitana benshi. Polisi ivuga ko hagati ya tariki ya 11 na 17 Kanama 2024 abantu 76 baguye mu mpanuka zo mu muhanda, abandi barenga 360 barakomereka bikomeye cyane. Ngibyo rero iby'iyi mpanuka. Iyi mpanuka kandi ibaye mu gihe mu minsi 4 ishize abantu 10 bapfuye ubwo bisi ya sosiyete itwara abagenzi ya Poko yagonganaga na taxi itwara abagenzi ya Toyota Hilux. Ubu ngubu rero kuri ya 19 Kanama abantu 6 barapfuye, abandi 37 barakomereka mu mpanuka ya bisi ya sosiyete ya Gateway yagonganye n'ikamyo ya Fuso ku muhanda wa Masaka Mbarara. Ababonye iyo mpanuka bavuga ko yaturutse ku mushoferi wa bisi washakaga guca kuri mugenzi we wari utwaye bisi ya Jaguar. Ngibyo rero ibyago bikomeje kubera mu mihanda ya Uganda ku muvuduko ukabije, cyangwa abashoferi bashaka kudepasa, igatuma haba impanuka zigiye zitandukanye. Iyi ni Isano TV show, tubane mu bindi biganiro. Ciao ciao.